Evo, na primjer, zašto sam ja dobio ban na ovom serveru. Sad sam pustio demo, pa da vidim šta sam to tako moćno uradio. Ja sam napravio malo pozitivan skor onako, ali eto. Ove leševe što vidite ove leševe što vidite dole, znači to je izbagovalo do dema, to je do dema. Tako da sad ćemo da vidimo šta je to video admin. Malo ću da premotam. Ovako. Da vratimo ovo kako sam ih pobio, da vidimo. Ovdje jedan. Malo pucam kroz zid. Ovdje su me lepo natočali. Evo ovdje počeo me proziva čovjek. I sad ćemo da vidimo. Taj moment odlučujući. A taman mi se malo sad vratila ruka, tek ušao na server, uopšte nisam igrao kante. I taman malo počeo da bolje nišanim, da hvatamo onaj osjećaj. I dobijem ban. Inače, razlog bana naveden je kao aim i VH. A ja mislim da je sljedeća runda da ja dobijam ban. Tako je, u ovoj rundi ja dobijam ban sad. Izvoli druže, evo ti tvoj ovaj demo i sličice i tako to, pa vidimo se. Inače, server je, kako se reče, zove, server je, gdje piše bre ovdje koji je server ovo? Shane me bano, džabu, koji je ovo server sam imao? Sad ćemo da vidimo, Balkan Extreme Public. Dakle, pozdrav veliki za Balkan Extreme Public. Nadam se da vam neće smetati što sam ovaj video objavio. Morate malo više da povedete računa ko stvarno koristi čita, ko se trudi onako malo da igra. To bi bilo to, vidimo se u narednom klipu. Pozdrav veliki za sve admine i za sve Counter Strike igrače. A naravno i za sve ostale moje koji me prate i koji me gledaju. I evo uskoro stižemo na 200 subscribera, a to je za 2-3 dana 100 subscribera nova. Znači to mi zaista znači i nastavite dalje da me podržavate pritiskom dole na taster subscribe i lajkujte moje videoklipove i šerujte kako bih nastavio da radim ovo što radim. Hvala još jednom, čao.